Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Биз Абир кайрымдуулук фонду мына былтыркы жылдан бери, бир жылдан бери Кадамжай районунда 30 атасыз жана ата-энесиз жетим балдарга, балагат жашына чейинки 15 жашка чейинки жетим балдарга мына бир жылдан бери кайрымдуулук иштерди кылып ай сайын жөлөк пулдарды берип келүүдөбүз. Мына бүгүн дагы 2017 жылдын март-апрель айлары үчүн ар бир балага 1000 сомдон акча жана ушул кысымда жаштардын арасында ушундай жакшы ой башталды, урматтуу бир туугандар. Мына өзүбүздүн эле Кадамжай районунун тургандары, жаштары Кутбидин уулу Арапбай деген жаш жигит өзү мына бүгүн үйлөнүп жатат. Үйлөнүү тоюнун алдында бизге келип кайрылып, бизде ушундай жетим балдар болсо, биз дагы көмөктөшөбүз. Биз дагы жардам берсек болобу, колубуздан келгенче жардам берели. Мына бизде үйлөнүп жатып, ЗАГС вечер кылбаймын дейт. Ушунчалык мусулманча той кылып, жетим жесирлерди эскерип, ошолорго кант курс колумдан келишинче жардам берейин, акчалай жардам берейин деп бүгүн мына келип отурат. Аллах разы болсун. Ушундай биздин келечектеги жаштарыбызга үлгү болуп аткан жаштарыбыз чыгып келе жатат. Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтсак дагы болот. Şunda uyuşturdu vezeler bunu emellerin orduğa baldarına marcardan beraber çetiştikler Allah razı olsun. Abdülmalikov Orozbek. Kim kol koyar mı? Kol var. Bizden beraber masada sırasında karıştırma. Abdullah Umarbek. Abdullah Umarbek. Kadar. Abdülmamatova Hadiçe. Alıyorsun. Yapalım. Kadar alıp yapalım. Hadiçe geldi mi? Hadiçe akşamı verir. Altıma şu vasiye var. Yapalım. Altıma şu vasiye. Hadiçe kol koy. Hadi kol koyasın abi. Aslanım Firdavs. Firdavs. Firdavs geldi. Firdavs da. Ahadali Firdavs. Firdavs. Geldi mi? Firdavs. Gani Batırbek. Kadar kalmış. Kol koyarlar ve siz kol koyamayacak. Yaparız öyle. Yapın. Cuma'yı var dinay. Hadi ne? Kadar kalmış. Cemre Bekzat. Cemre Bekzat. Simarali ve Jasmine. Yaptım. Kadar kalmış. İsrail onu bekliyor. Ha, bekle. Bekle sana gelen. Kadar kalmış. Niyaz ve Kanike. Kanike? Kadar kalmış.
Ya kanike kim? Bu kız kim? Bu göre kimse? Kanike yok bakıyor. Yok abi, kadar. Niye bu? Bu şöyle böyle var. Ha, bunu tanıştık. Ha, şöyle böyle var. Aslında o Zerina. İşte parmağı tutuyor. Ha. Zarina. Çok kadar. Çok oldu. Köçkanova falan tek. Köçkanova falan tek. Ha, tamam. Burada kolu var. Baba sıra sonra Medine. Madina, kem kol kol kol. Medine. Kadar kan. Medine geldi. Ha. Kalkayım. Ne şöyle. Mama tuwa Ayana. Ayana. Geldi. Kem siz de var. Musa'yı maksat. Baksa. O kadar kan var. Kadar kan mı? Ha. Hak gele. Kadar çocuk. Maksat var mı sen? Gel. Kadar. Kolpaların Tamam. kapıyı bastı. Nimetullah Nur Sultan. Nur Sultan. Osmanlı Hazreti Ali. Burası böyle. Kadar. Hazreti Ali mi? Hazreti Ali kadar kan var. Gel. Hazreti Ali Hasan'ın başlarına. Sultan oğlu Sultan. Bunlar tekme. Bakın. Vaziyet geldi. Yok aa. Ne oldu bugün Nazgül? Kumar ve kapat. Nasıl? Senin de gül. Senin de gül. Burada. Muhtemelen yiyecek. Kadar. Bunlardan iyi geldi. Bir pek yapalım. İlyas Bek geldi. Ne? Kadar. Kolpak var. Yaşar Kulüp sen ekran. Hayır dakika. Yıldız, Yıldız Bey. Umuzbek, versin oğlu. Ariel. Yıldız Bey, Ariel.
İbrahim olsun ha. Geleceğlere kadar tarafta da senin üstünden altına. Banyak atau kamu tak turun. Al berangkat lagi dah. Turun dari bawah mana nanti? Maaşlı iki yaşta Allah Teala bu iki yaşta da Allah Teala suyunken olsun. Rabbena hab lana min azvajina ve zurriyyatina kurrata ayunin ve cealna lil muttaqina imama. Allah subhanahu ve taala hepte daha yaxşılıklar bergen olsun. Rahmet Acaba siz de hazır Ben hayırlı kılıp yaşıyorsun. Bu dünyada silahlaması, ahirette Allah bir nimetlerine silahlaması. Ana tergiler. Evet. Tergiler. Ana gel. Oho. Ana koy. Mal.